ubwo abeebembezi babiri nibetegereza enshongezo kwasira hitakeri bwanyuma yako tukuragira ngo rubaju rwa mutembuzi Nikolasi okubinga omwitaka ly'abeeru batwireho okumara emyaka n'ebisiibo. Minisita w'amataka ayija ataho mu nshonga zitu ahubwo kuba twineho kuza amaju gitu bagashenyire abana niturara mu kibira nabo twine byo kweshweka mbwe nituyamba minisita na presidenti bahita kibanje ahubwo kuba tushobigwe turenda ngo presidenti atuyambe aronde yaba ayine empunja zihire Kongo afite turya Uganda ayija tutware nitwaze kutuha ebibanja nito tube mpunje nk'ezindi. So however much they argue, there's nothing they can do now, apart from appealing to the High Court. RDC arukubuganaho embazo zona ayemereze emirimo yona erikorerwa mu mwanya ogwo kandi nikwe kuraganisa ngo enshongezi naija kuzisyo mu ministry y'ebyamataka. Nishasha nabo bananshire wenyine nabo bashenyera amaju gabo mu bucamu nishasha nabo kandi bine kugumisiriza tukagenda mu matendere eshobete kagorore ndizo nshobe tugendere mu matendere mpora aho turabonera mu mazi kwasa kubayamba kandi abaturage bo bine kitekateko cyabo ekiragira ngo barabo ko tiyashaziremo kwetakijaga kubereka ngo ubu abantu baratana naha abo baratana naha niko batware information hiki mwishe kitaka mwezamataka abagire bako baberetse itaka rya Shafani itakeri niryengana hika nshanjo kandi abantu barukuza kuteganisibwa baheza kubingwaho nibingana 50. Gashakwa Anthony Twine.